Oba pa na te saying o anim da ho papa nanim aye say KFTV no ahon fe awia yi your friend saying but your friend Rebecca what didn't feel saying but more 21 years so now city was from han dey me sure so problem but no problem awia wo how no say na wo swin but me papa na me de na ba wo papa wo wo papa wo now papa wo dey bone be no aye but on shey e na oni me mama so ejai wo papa wo enhwe wo e na oni wo mama ejai ye 4 kire wase mu kire ye na ye nte wase ye pacho me ma first na me mama ne me papa e na etibom e na me nim de e ba ye na opame me papa opame me mama nti opame me mama no na me de enu de me nim no mo say me papa ye nti yesi yo ya tinti eni na ye ko papa onfi ye onte aduane mai nti mia na me boti kakran na me de a hwe me nua so ba ko wo SS on hwe no mia na me yeti kakran na me de a hwe nti me wo ha na ye frɛ me say me mama o yare serious ba na me ni ma de ye no nti me ko do yo si ni yem na me say ende ni yem de a meto ye medrama nti meto ye medrama nda ye funu yare aduro aha de o ka ye mu aduro de e besere wo ye funu yare aduro na meto man nti me sanko spinters na me bo obi ti ama no me wie ye nti me ko to aso enumre no mo frɛ me say yare no ma ye serious ba me nti me anko da de na me say me pa omo cho omo hwe no na nya me bo ochina me ba be hwe no me ba ye na ontimi ndidi e ma me fo bi wo area no mo bo an kakran ti mi na minim de en na me frɛ nipa ba ko bi ofiri mi ma me ko mo na osi ye frɛ ni papa no osi ye mbe fa no emba ni ko ye ko ya sa ye se kidney na asɛ e na secondly so na adwen moja betai e me say o mo say 5 years no wa adwen santi yare no nti sometime me na me ma me tiwa o ye ne ho abnormal ba na minim ade ye no nti o mo say na adwen so asɛ ena ni BP akɔhwe nti me kɔ okra oxygen ye di scene so jain na o papa jain no na akɔfa mental agony ni kidney asɛ ni moje ejina tirimu enyina aba o kasa ye mu no bibi efa madwene mu na o kase 5000 bi which is 1000 say 5 which is 5000 new currency why na request na why na dem a why pacho me bisa asem no me bisa me mama say o request sa 5000 efri wo papa ho efri papa I me so mo ko waju mo ko ba na kire say o mama na o papa aware no manso ba mu enti manso o mutna as o papa anya o mama ho ade one ne wo say for me mama say 6 but 2 ye tie kaye 4 papa ne de abufuo ena ejai na yire no pam no kra free ba bi o mo ye den e ho no nya afi ne ekobusa se maame ne ye den sese nkura hwe na dam yi maame ikuro ya so dabre mu nye nde se papa na na wo se ye bisa ne nsem bi ne ehunu because nsem ne bi wo wa na de nti na wo maame ma no na ye panyi pacho me na me panyi enti dodo se na di wachi pacho ye omo ye 3 me kan wa 4 ti wan kasa school wa kwa adu sen pacho me ko do form 2 menti me an JHS and ISS JHS abaya kama sei na mo papa no wose die enti no de wose won hwe mo the last time ye meet say they na ade na ko no enti me ko friend penifo say omo baby san say ade me bi ya boni bi say ye ko ye no o say me sorry a me sha ade short me nda 8 o'clock me say me nda 8 o'clock say something be boni ti an on bon wi entem enti say me gina tini so a eboma no kika nsem bi o papa say wo shentari ntientia ena menda 8 o'clock say metimi ada 8 o'clock wo shentari ntientia ne de na say wo meda ntem nso oh medan meba eno ne kwan do a papa de ebo wa wo gina so a won hwe wo nkwa na onhwe wa na mo amoto aso nyina menua me wonua keto me pese ye nkomonisi so enti wo die ya wan hwe we because wo shentari tietia wo mafie ma meda ntem de odi wachi no die enti no so won hwe no wadi mfie sen
ono o 19 nti ono so de nti no hwe no enu de minimum si ombechia no ono no mechia no e na de odi 19 years ni na chi no wadi sen pacho no 14 se 15 years nti yamfa say 15 years no no so boye bone ben pacho ono de oni ha o kumase ono ne boy neti 15 years no pacho manka hwe ye ko wo nkwada ne bawia me ho ade a meti we ye punishment mame se wawo ba na wuntimi nhwe akwada no enkrofo odidi wuntimi sponsor Obama ne ndibi enkrofo ohye na abrampa wuntimi sponsor Obama ne nhye bi krofo okoba wuntimi na ne wo ye den eno ne ya mimi opinion because eyade anke bema mawura ye den aho nanso ya hu kire yi mu nyina no ye de yese dodo a wododo ne de yese ye won trendore sempo anu amnua ya wood mo tre sempo anu anua ye nim ska kora de kwakwohwe sempo anu anua koro ya nwene maame baako empratwe okwatwen ye no meme de minti na afidi kese ye we so nkase eye mistake maame baako empratwe okwatwen ye no akwatwen nkora maako nso aba mienu awu akanum enum na aka ne nso so a bema no oni reason bia ne nso so ono de wonhwema Kelvin mu meti papa na homa me ne afi emusa no ene ama short wa sister ya na o hyehyehye enu nti no so ono de wontimi enhweba no omra no mekere yen papafo no bia ebedru Mother's Day ne ede towuro kokko edi abremu fie se monye fampepa mo ho na mubube fusa maamefo na atu nkwada afutu bone mo matoto wuro se de bia ameka se me se ye mpotamu wa no bito ye chekola kema e de koma ne papa se onye de bi osori a wonyi bi nkata na adwene so se ya na hyase se nkura maako enum na aka no omo so abra bo besei because of odien se be ma bi wo a o excuse se ono de won hweba me ba mu ade enti menhwe no me yira me kofa no no nye menhwe no me bo odi sei no no sei no tinti menhwe no the moment ade obi aba wiase ne de ayese therefore guarantee you for life o hwe nipa na kopim se ono so benyini na waso na adwebo enti de bia ye ba betena o man mu a ye be wo nkwada na o mo ne nam street mu ne enya agama na hwe o mo de bia na be yesa yensa aka no ye guso aye hwe me za champon wenya abotra ma yentie na sema yenso ye be ni chinchina atwan because entimi nkoba se papa wo de obema da wa hen mu be kwa akokwa nkwada de aba asase so na watena ba bia dwodwo wa bodwesem se wo de wo hwa be enye ye efi ha de sansam ne yenso so wo ye bema wo ma me pa achew hwe wo ma for any reason wotena se na hunu se wo suspect wo yire ya na oba akra ono ne wo ise nkwada ne nya oba the other option is DNA. So far as a wuntimi nkonko ye DNA no me pa achawo entina se na ndwodwo wabodwe se wonka se sika ni ho wode nkwada na ba no eye compulsory se wo se wo hwe wo mo so nyini ebe ye mpanyi pa enye se awia kataban ye na man ya na ye de bag isiesie no enkwada bia ye kwo wo mo asabi wo mo anya hwesofo sa nkwada no nene wo mu wiawia ya ye da ne ye ni ba akotete woni ade eti Mr. Set no what yenka eye better mano wo electrician ene na de light be kiki na wi akataban nana ya we bi so ye popular kakra yo nana ya medima no ensie no abaya we se wonye 21 years won hia se de papa be hwe ni pie sa wonni aketwa no kura no wonye 15 years no abrabo mu aye diama ni nti wabekuma se ba me ne plan eneti won se watu akwatena bema se de o maame ye no ekomunti watu akwatena bema so na wo feel se wonyankopon wo papa no ya wo ti ase na wo didi ya wo da no nyankopon e de becho akwa no anye ne ye die but e ya wo responsibility ya wanye no na ama akwa no akwakwa ese me Mr. Champion ade ba akwa o me ho ne se ye wo akra beto ho na se obinya reason bi say no TNT me no minti mi hwe na me sa de no no matter say ne akra ne titie bia ya responsibility enye yen ya responsibility e wose wo hwe wo pa na waka say me ba hwe mini skirt me ba pia wo mafie 8 pm enti no me hwe na
papa na what's them nana ya enkwada na wutimi hwe omo me papa 55 obi akọ ni secondary school se se ya me no ka se obi a wotiase bia we say champion say asa ka papa no ala no ya wa Mr. Set yama wa ha Yes. ete say Mr. Set me pa cha wa ete say Oh, nyankopon adumo. ye de awurade ase me pa cha me din de nana ya ase wa me ye adwuma e wo SOMPA kasafidie so wo kumase na enkomo aba beto yensere so awi akataban wo ba Rebecca minim se wonim Rebecca o se wo kan o ma ho se wo ba bi de Rebecca oten a Rebecca. mo se wa hu ne dia ene Rebecca e de asema ba bedan yen se eya wo Mr. Set oten ne wo franco akofa no woni na gyaye a sa bre nkwada ne ho akam omo se ehwe emma wo nhwe wo mo ama omo ani aye omo ya ama bi mpo etu akwadan ma bi 15 years ni bi krampo yes what be ma bi ewo wo kan na se akwadan na nkwara abadie ebi mo ho a chese adwene de omo tiri bia na anim guase entema bi na o pede afra wo entime mo akwanya me afra wo na sensem yi wo mo nchire mu a fa boyen me pa cha Kumase na me kasa free Kumase. me pa cha wan Rebecca ba Kumase. Rebecca wo Kumase sisi eh Oh, Kumase. me pa cha ai Oda wase. Asama wone se. Me show ni school. Yena ko complex, what is complex da? okay Rona. Abrabon bi ya tena me so me ndan so mu gina de pa. Ena me no school. Yes, so no ko ka teacher no say. Me hwe ni bibia o. No wana teacher no say me ta exam say one be twere na me ha. Obi a me man is called school no we no. Ansa teacher ne ka kire me say o ko gina school. And office ka. Into on by school. Into which means exam no. You oba school kon so ka kire me say okoda be ma ho. It's how obi a me man chop money man lolo pay because I'm said that your baby in yanko in or sack on you may mean copy time away. One bomb a man yet say they must see another must see. And or by menino call abo never China business. Menino call she who need to kind of play no with you know with Jay man. There's a man to it's like but I me ha afisa me no ka so we be a mama me dan e be bi order o ye tiri ni me ya le me dan ko mo pro ma say down mo na me sa me ya ko na me ni tin na me ni de ko mi tira de o mu tira me be so mi na ko school mo so o fi ni Joka be to school ni on so anko. Eni no mama no. Na me say sa. And this me no well about. Me no dey be owo, me be sa we. Ya so mama no kwa ya ma se be man kwa friend. Na me hwe be kana man ska no akoshe na mama e wo. Me no well about, no so anka me so ko ba bi. Say so we dey friend. We dey tell me no. Yo, Mr. Oten, ye da sipi mi akra so mi din ba ko pa shada ke me dan krata so e de belendo Oten. Enti me de Oten said ya won so ukura Oten ya. Enkomo e ma ye mogo ho. Wo ba ne kwa do ode bo no kire se won hwe no ene wono mo aka no. No kwase enkomo a me pa cha wo mama no si ya nke beboa ye nyina. Enkomo a wo ba ni ye boyi. Wo so won kire mu kire se wo mai emponye we nko a enye Rebecca yinko a wono ma akro mu di akire krampu mu Rebecca ye nkwara abonensem akwa akwo abra wo papa ade ne ba wi asekura no wonim be makro me pa to se ya nete
mo edase me pa che wo wonu mu a etoso no won se yenyi Rebecca ni free face mo no kra o 21 a watimi akwafa wo be ma ne na we di emfa ne se okunu bebo na kohoma se ne o ma ne nkosua adwuma mpa bra bi mu a wo mo masem a 19 bi di so ansa na 15 ene wonu mu aka no eja wada wroma no problem. I don't say, look at the minimum school. We might do so in school. You want to say, you are not police to problem. No, of course, I don't know. No, I'm saying to myself, so very a parana bamu. Enkwada na omu di so ne fa ne say we last train kwada omu di so no wono mu wonfie sen. Oh, last one was before 10 years yani. Enti me pa cha omitimi abisa the last time a wuto kokokura akoma empo di otwa to no kora ampo. No chat so wo me ho. Me na me hwe no. Wa na wo hwe no. Okay, eni e di otwa to ndi odi nanim ne nso e. De bi nanim ne joka be no na okọ school a odwa ne ko no ma me wo. Ma pa ne cho so ombla no be ko school so djuma no bosua. O mama so nte. O man kan hwe ankyere me. De me chance so kuma so chi adwuma. That's what I know. Man, I'm willing to take care of them, but you're more Panama point. Mr. Oten, yeah, my main for Jatwaka cabin fancy was what them heavy. Saying Kaubeti and Yakuma, now won't share and Quadani be and Yamo more young say, I war away. Chesa wuni akoma awo betimi amwakoma bubuama sansani mesra onya aboto me pacho do be a bekechi obvious school na me ko share architect na me ko share thematic as architect require board ni mi o me na Rebecca na o kata no onu wi wo ba be ki otimani mi papa onu wi nti o ma boy no start to me ma boy na ko janku na chese akwada be ki awo no kura no na chese be ma no kura no wo he o ma de ko ta mi wo ajala pada city ta and then we dey na mi janku kwando it ni kata no nti na ju no mo because kwa me de mo mu ni o ma take chance no anka boy you practice your way okay who be ka so again na almost all you know me pa me sorry and I say daddy you come here almost say we are to almost party ni nyoma ke me pe no mo ye enti you should have something that tell me enti me be am make sure say almost pe sa de no e me pa cha mate wase wo ya me papa prekope mesra o David ni no di subano pitande ni ni di me pa cha tie me na me si David mo kwa na me ka cha no na che sa ka me ka dia wuti ka be kan ni ni police na say ya ka me kan ni ni that's all no ka papi enti me pa cha wonu ma eto aso no e ho komo na nka pesa ni wubue eno nso wuntie do trust on do na we preach because omo ko be bia aseja how many more baby are no me no well about that say my children me ba who say eja who say oman bia mremu no se be ma ene oba wo a eye wo hye ene asodie da wonu mu mienu so say kwan bia se kwada na se nkwada ne twituo se nkwada ne ye den eye awofo na sede se wonu mu betina se ahwa wonu mu ma kwan bia so Mommy, all Kumasi Ayatura, or ye, you may be Sano. This young one, my 200, this or ye, you might become I hope the last time, would the Omo Muscano, Mammy date no, and now Mammy year no, the last time Mama won Musca. This last year, today my I'm Chatra. December, you're wedding, Brunia, ya. Baby, the old 200. Na say na the old Kumasi na sending 200. Eja, omo maka na ye dey. Eba no, owo answer owo mi fie. Ebi am da no ma ye dan am mo obo da ho. Me money sika na Mr. Oten,
and someone way o bommy no kwasam ne say bre bi ade kwadu ebebo obia no obia wo reason e wonyia no say ye ka say ye gina wo reason ne wonyia no ne nko aso a enkora bi ba ebi mu bewu sabra bi no ka say wo ba ba ya wo se wo hie ya akwafa rasta kuku ne na kwa wo akwada che chire ni so a wo te ne dem ha no eye wa akra ne wura ho enti senka obetimi anya abotre na asem yi se ne sitia because oba akra oni omo wo san kwada nyina yenya ne ntie se wo yade a woda ho asese no chese wanya liver problem kidney problem yesi ja ba akwa wuja no broken heart nti moja akwagina ne tirim Mr. Oten madam mama se be trail ebi a won ti afie anem na mi ja no never because my name is almost 8 years when you know it is in a business so come to see and I said okay ye and on me call me port it I will really but I me call bibia no mo so bi ni mo a ti so wa wan sa ya no wa and I me say so on my book ni nko ye wi pa kan ne papa ba ha e da chere say we e so ba tie ye we da almost 10 years ago okay me say ni na ka be say o 6000 na mi chia ka ma no ata na no wa honde e na mi chia ka ma no say papa sisi a oba no obetumi abefie because me sisi ni obefie a mi so bi le chi na amam le wo no ya ka me aye enu anu no wo one day no ka chere me say SOMPA wale ni bi into me man we wo one day and oba na ka chere me SOMPA wale ni bi into me man 5000 no fi ma bra bi hey and I'm me man 5000 no sit time ni o me ni na me mo friend kenye so nko na nya ko ko man ko eja me ba so mame ansa wo ba na wo ne na wo nkwada yi e sori da ko ka kire wo say ono de awade no na ni nyi hu bi oti no sum ne 5000 okay yen fa no nto nchen na afa Mr. Oten mesrew yen hwe nkwada no kwan ye be fa so wada roma wu asem yi ni no to kan kwara ni na ko ye e na me ko so mo ba e ko la ni ko so na mo ata ko akono they say Mr. Oten adi mo da e yon in ka be ka we ba this how you know ko me na man ono no wa ye ko switch na ko wa unko pe obe ma won na na de do club na media ma media no Mr. Oten me pacha o se no asem no de asi nyina enya asi awie ye ne den wada roma ye ne den so ba bre no wa pe because e she no wo no ye ba leg na ye be da no na we pie na we wuru wo na wa ye sei on tin da so on tie dai ya ye bia na on di tu o pa na we jawo basa what you say on that in time na bushama no ni rules for the sheep and so to me that I no me na no bread no one say no be transfer o if you me question that was a year we yan ko me no ko she dum no udwane ye won brown o ye hwe na makopa mama ne ke tia ne kakakra ya brana polish mu na wan ka so be bitina o so won pe no o pe ndom na ndom de one I joined in ayi Mr. Oten yatu wo ya odi enyina ase sese nkwada no wonu mu hia support ba bi omo maame dakora no enye enti sre ne yesre wo say wo mai omo maame no papa na ba me pa cha o mama no nsi kakra kwan ben so ne betimi afa na ne hwe no ebetimi akoyi wada woroma ni ni bi bat de ye me pedi je yan ko ko be boaye ba ne se omo papa no pa ba e na ẹni máa bẹ̀ jẹ́nẹ̀ nìkan bí inú ẹ̀yẹ́ kì í ṣe ọ̀ma ẹ̀yìn tí ìlú ọ̀dọ́ ẹ̀yẹ́ náà mi sùn àbúrò wa lọ ìyálé pa ọ̀pọ̀ bá mi nínú ìwọ̀nù ọ̀yálé àbúrò mi kọ́ ọ̀sẹ̀ lẹ̀ bí wọ́n kọ̀ tẹ́ kó àtàjọ ọ̀nù mi dé kan lórí ìbọ̀sọ̀ kọ́ mu ẹ̀nà mi yẹ tàbí nínú ìlú ìdí last time kura lọ́sọ̀ iná màmí ní pápọ̀ ni a ò wù ó yí ni ó wù ẹ̀nà ọ̀sọ̀ kìí ṣe ẹni tó má bọ̀ all this is now me for here because my family say me say o yan kan na because this me elder o me mama sorry so all this is now me dey go me mo fari ko mo ma si ja o be ka eno ka say papa na ba ha ama me papa na pa kata
no so me nyama me so me tita me so me yala o ko ba me ye na me so me nyankopon bo na me bibi kaka me sene nti ndia kwa me papa ne kasa no so ma me ne da o ti hospital kwa ba ni nti ka be kaka wa ha ni ma ni kana ko be sana ma me o ko wa ka me ni hwe se o so me tita so kuma si o nti enti Mr. Oten ya me come na si nyina ne se enkwada yi wonom ye wo ma sese kwan ben so ne ye befa ye betimi ahwe wonom se ne ye be ya abrabo no so betimi abobi o me ya wo fo asem a mini problem enu ni nye problem Mr. Oten enu de jai ma yen kwan ya wo befa so ahwe omo sese na se ye adwene ho sisi me no ka se me nya zent ma me temebu me saba ko pe na it's going to be but still I'm in me tell you ko be o no wo no ni say nti no ye ko tade na ka person na mo won de na ko be tan ko tade o na say Mr. Oten wo man si o mo da kiosk mu na ye ngusa o say kwan ben so ne ye befa wo mo bebe fia mo wa hwe wo ma Mr. Oten wo say wo nsem abuoi die ne ye be ye wada woro ma enbra na ye wo ma when on the pass on the blow mo ase enu Mr. Oten me say ye problem ya ye be hande wa free ha enti ma ye wu ka wa le say o mo bebe fi on the blow mo ase le dia da won ti say ma dia na mo aboa me na me so awon de kaka me wa ma chen se me ba yen ko ye duma wi na yes kaka na pasa be chi I don't plan to fire war, but I'm a woman. Enti da ben ono mo mre no de enko wachi bio Mr. Oten asem bia ebesi no edika enti na ba badwam ne nyina ya hwa akirekire ya adwene na bibia ye kama enti da ben na nkura ne mre fie na ono mo hwe no nkwala ndere be ka o adada enti na so mo te wo dada bitanu ni no wo no fi on fi mi mo wo fie sese no yenya na ntie se enkura ne wo ho de ne nso wonom de da kiosk mu wada woro ma ba bi a wono kwan ni ho a wonom e ba be se won chen kakra e kwa o eni e be pa cha da ben ye be ne sa ma sundua ba ebe mini problem and sisi akwa so mo mbra mini problem na ne se rules e wo fi ono me diso eni e rules no me pa cha ofama ya fidie so ne ye ntro nto mo ma me pen na ye ntro nto ne ye nya emu adansefo why mo ma me pen na me ntro oko da bia o da e bia e bi frame wa until for this time member na ma ye wo bia won kra ya bobo e take time o to wo fi there be enya ase for permission if you let me know na say the ojale a on tuche jae ye ma le bian no dia since no tuchi mu ye nye nko ama no simple na Mr. Oten we kra de kenya ase mu bia enya se bia oh Mr. Oten we de enya ase bia yi bia me pa achawo nyame ya adom a efiri ne ye ekoi mankura yi mra yenya be wona ye panyin ye nsoso ye be ma ne counseling de efiri fie ha why yo aha ye da se mo mama ne yale o so bi kokko sho mo mama o mo ba me mo mu sa no ma ko mo mama wa ko sho mama o ma no so mo mu la any problem mo Mr. Oten nyame nshirawo na me se e bi Oten pa de da so a ho e bi Oten wo de Oten pa Mr. Oten nyame nshirawo enka ta kan kwa me kwa buchi anke ye na me ja buchi se me hwe no ya Mr. Oten kafra emo ya o ma so na be ya o se no na kire se wudi ba tan ye da se Mr. Oten ba girl na on de bi no okoka da bi oka na ye kwa akire ya ka asem na bone tofa enkura ne nko na sane papa na ehye no papa ne nya bibia na wo hwehwe maame mfa futu obi ma odem ha nefa asem we ko ba bia ne nyina be ka so ye waja o papa se bi huntimi nkwatwe nkrata mbetu ni eko mu nkuno o papa wo ya ne hwe nye ye sese wo papa no ebe ya wo ni wunnuanum nyina no mesrɛ mo muntie dia papa yi ka monkwa so nhwesa anye ya wano wo ye ya no tie me afutuo nam de ma no asam na pa fidie so nipa bebre hwe nipa bebre hu eti wokwa na anya adwuma na wo san ba
na wiase nyina ehunu se asem na ba ye kama Mr. Oten no wote ase na mokọ ye no anye ye na afa ye oba bia de ni gina na ye de na ye den di America no wate yesrew manenya adwuma de wo otiri mu nyina sesei no asem we Ghana fo nyina ehwew wo kọ na wode wo ho esi na no odin wo kọ no Ghana fo nyina ehwew senia ye ka no yesre kwaya mi enhwe anye ya na afa ye hu nsenka ya ye ne papa no be den ebeka kan wasem daddy no ye wo na ye friend penifo kasa kese o si ye nchia no ampana mi nchia no because the last time me ko bunsuo esi nyoma oba ye no na me cheche ni mu say one mama me cheche no oya ya me tie ye me yapa o makome muti since that day me hu ni say after all on to aduane ma me nchia no nti ye ba ne sa na papa ne ba ye say ende ye nchia no ne ye nhwa de besie sa pepepe ye nchia ne je na papa ne samba ye say ya mu ye nkola ye kasa muntie ene ye si jo ende ye be chia that day ye ko ne dem ya me fi so ni ho ma bom san wan fi mo fi si ye ni papo minya be ma ne ye ne ya because me say ho na ye de ko nti nye si ye nchia no me hu ni so ye me papa Mr. Madawe otumi ya me sa me nka bibi because me hu ni say me ma me no ya me a ka me fa ni say no otumi ya me mo step mother no ya ba ya de bi wenyi we ma mpanyi one o ma me boti pen me ma me nyi nchini kakra okay achai wo de American trinity ane say yen no ayese ye de camera esi muso amudi kofie no mo nkwa ya me enhwe na abai wo mo mote mo mpotam wo mu nyina de o mani behwe de bekwa akosi no wo beka o mo nso be ya dansefo abam ne ye hunu kwan ye de papa no befa so wate ti wo ko bra ho ase why na papa ise wo papa ohia oba wo be bra ne ho ase so ena mama adusa ntena se na ye nkodi nupa ho nkomo na next case nso taato na ye nkotim abaya no so wo to o kala wo ho to wo ho wo ba pupuru wa kire se ye nya agro tatasuafo enkoma yedi ye edefa oten abusua ho a ye frɛ ye wura set oten ede asem ni nyina de dan no mesra mu dede no ye frɛ ye nua ye wura set oten de dan no se ne baba Rebecca oten aba betena ebo ne kwan du bia papa yi eja asem ba obi a wo se ne osi ne ho ano enkomo a ebubo frɛ kire ba na busuafo ano oden na nkomo no makwate bia ma me akora no makwa ahodwirim se akwada na wadi mfie du a wo ye ne ba wo twato no akwada no wo nko school nanso so maami a set akwa ware no aba betena o se wo yire foforo a wote awade ase no ne manyina eko school eno na mi gina so ama ya pe ye wura setoten yensan fra no ne yemisa ne se die benti because eno ne yante anka ho kane edie benti na kire se akura na onu so wo mfie du na kire se onu so mu ade ana ensem bi wo ho a wo se yebisa nipa bi ensem bi wo ho a wo se yebisa nipa bi ne yepe anu anyia no because menti ase mama ete say waso mic na esi wanim no odi ene mama Rebecca oten pacho ne auntie ne me ne auntie ne ho ede na wo kafa asem ne ho de me wo kafa asem ne ho say me wo kumase hanum sei ti o ma na me bo hwi say me ko mi sister mo akwa akosra wo me ko na o ma setena mu nye enti me so me ye say me metunto nsuo de ayedai abo a mo kakra ba na me wo ba bi foforo enti wo ma na ma yedai ma ba wo mo ho num sei timba na mi sister ka che me say de wa papa ni kunu ne te no ne ye no ensem bebre na so onya abote on de ka Satan na sister no te hin Satan na mi sister wa aka na me wo kumase Satan na sister no hospital nsem na bem Satan na hospital sem ni me ba na ewo ma na o yare Satan na hospital sem ni me nti wo ma na o yare nti mi wo kumase ai wo ma me frɛ wo ma o tina setena mu nye de enye komode no ya mehwe na wo wu na o keka ensem ase ensem a
wo ha na yam hyehyem tim wo scan ma ye de maseni ni be wo ma na mesoma ba akra me ba akra o masetia mu nye etore bi kwa ye Tesco market sprinters ya kwa market anajo no ma pon no na ye akwa akosisa ho aduane na me ya de ye de abre wo mo etore bi am so minya kakra na me di Jeffrey Kumasi anim se na me de abre wo mo ye de e wa akra me ba ye na mi sister kunu no etore bi kura se ye wo inside otumi bo wura dem ho no stay obo wura na me busam sasa ade wasnyai opese obebo me na so opese obebo so wa ye dey wo sister kunu no mi sister kunu no ada Mr. Oten no wi ana mi hu ne sa bi da wono monsa mi nyim so wono monsa da me da me ana me sorry and sa question no na betimi ayi a no papa wono monsa won hu se wa boda won hu se o papa aboda wo de enfa wi ni nto nche won hu se o papa aboda yo trust way ena mi sister so oye nipa bi a me maame ye maame oye brefo nti ye nyina ye brefo mi sister ebre ni mojani se ne be ya ye nso ibenya kakra ye dey wo sister no wani fi no ye den adwuma mani fi ye na oye woni ni kunu ne ti a oye no aduane wo animu wo no oye ketra ne sa anyama wenti no oye aduane to de support nkra ne ye dey emo mu di ko school etore bi kura se enkra na ba na ye nyine kwa kodware wo shawa wo no yetumi tina wa wo tama be ma ne be kase ye nkodware ansa ne aye dey ya kwa kodware nyine msi wo wo de mo nka hwere ema bi so san mo there warrant wo mema bi nsem o mo wo hwa na emo se mo nkofa okuku seku ko sign with there warrant fakra ta do signature to so ma be ma se oni wawu ema me yani na ho na sadie we ya acha wo system ni mu dodo acha wo system ni mu ema no so nkai na omuntie se sadie we yesi a enya wo nko a o eto so wo yemu ma e ba be fa sa ho kire ne atete ne atepoi be ma yin so ma o se be wu ma no Romeo and Juliet wo so wo de chenche na atwan mewu ama no ene ete ho awia kataban ki enya akokko ne nkate a ki ani age case ye da hoyi enye denya nika akura na wo frɛ 10 years no manya ne ntiye sɛ yesi school kura wo nkobi on sheni school last year December obedi ni birthday me no frɛ ma me send is kama no se ebia mpaboa kura obɛhye kura frɛ me auntie me pa cho send me sika na me dey me fa ntom mpaboa se me koye adwuma na me nya sika na me dey dey asane wo mo sa me sister frɛ me na ma mehwɛ na obewu na me se ma ne nkeka sa asɛm ebi asemu nsɛm so de on sha kura no mon frɛ papa na why mon frɛ papa na asɛm we de o sa ka se me papa wo ti fie wo fie tim wo ba bi a wo te ene wakwa yi store dan sɛ kiosk ama wo ma wo ni maami wo omu nyina akwa dem ti die ba de nko a na nkwada no atantan die ba nko a na omu ya wo mate omu ho da patam ya wo de wo ne wo yire foforo akwa nya no mo de mo da edan mu ama chese ebi mu ya niam bi ti omu ma ya na ye me nwanwa sɛ omu fa aduane di eyeye enkwala wo omu a ye wo omu bebi nye meje di sɛ wo gi bi kura de to wo nsa so bo omu nyom to nuane nkora nuane mo omu di ye omu anyini no ya chese to de bia na mente ase asam no mesi afem ye bekwa ahoma so no papa akwa kodi agro na Abraham papa bi kakra wonim fa ase nyinhye mansa na papa na ba ahoma no so ankoye se mabu asem agu ne so we di efiro no ani fie na eba nana ya be da sipi se wasama ya sa kwenye nana ya won se enkomo ani edi no ye call abonten na se e wo se course bi ni niam bi na wo se ye chiechie ni nyina nana ya pani no pani ni nsem a wo keka no ye bisa mu nana ya na ye bisa no sebi nana ya mu ya de tie ne se akola 10 years na wo de mesi maami de wanyini akora 10 years na wo so one neti a wo ka na fidikasi yesu se one ne neti no akora nkro wonhwe no school kro nkobi ba oba no wakofa no na one ne te se yire no ono ne de ne mba ne bi ba ye de omuko school sebi akora wo 15 years nana ya ohwe kom ne ani bre di se ochinchini no wanya de obedi ono se na danfo bi ka kire ne se adwuma bi wo Kumasi nti wo mmra
nana ya ti asem ni ye o se wo hwe wo man na se wo free se sebe wo ya pani wa dwunu mu da ho enti enye se 15 years no putu profit ya no betna dabi wosi madam fu bi si adwuma ma ni bi so paade efo wo de ti mi wie dia wa fa no na akura 15 years so ya be kanade wa chene ne hyedem ne ba da wo eh ade efo be ku na ya de ti wie suam yo wo nwi ansana wa ba so ye friend say din kakra ka ya kwa de jokabed abusuanfo ensempa o joka mitimi nka de soso ete sen joka wada na minti ne kasi ede ba asem na o se wo ka fa de e fa o papa ho ude mom fa ne baby foforo tu on aha yemi oni yemi nekna na ne yemi no ni nekna obako wo joka wo ka se wedding fie sen 60 na so o 60 nya 10 years ni no edi ebe nti na wo na ate be ma nchen no wo na ne be ma te amo twempena no adanti na wo 15 years o se ho ahwani wo te be ma nche de asemo a na me be na ye kabia me papa to go friend na obeka to se one sha cry ne papa to bi and brain ntino one ka so be shaba ma ba bia be she enti de ye aya o papa set your tin na e kasa ansemi Mpachansi internifo kani ye nyina ya kwatena atena yako kata na misini school no omukwa ye nyi tanuko school no classes tana nuko school na no classes yako school ne staff mother ni ban no ma 20 no do school ya nkana ya wo no be share ya so yo ma ye jani no all the 5 days and papa is yako school 3 to 4 o'clock. Can't you use that? It's million, so I don't know what I mean. Emma Minyaka no negation because they are in a bar, mean to me, and cost nothing I need to anymore. And see, a man is a catching is a so on 2 years, the school coming to another cat also and share that condition now. I knew past 1 month. And to stand on the stepmother back to now, that can have stepmother. My stepmother back to now, Miss sorry, I was the man plan to Miss Sorry, I met that. The program for them 10 Jalinia, a black as you, and your Janet Crans and Mimako school. Now, so I'm sorry, I'm in class and local school. No, I'm Facebook, come on here. Near my jam, don't make it. The banner the catching for some purposes. Oh, so that was sending me down to me to look to the actually get on come 15 years and I sound man. Me no on so home fan or no anything. No call home. I didn't be catching for no school. And I'm just kind of can and come out. That time come it's going to the system and maybe share why she am. And only me bad, baby, I mean, I know what now. It never to me running. The papa frey and pastel. Membran and catching to become my school name. And to me, they are mean as a wonder. No go school me, don't find in serious manner. Or class, your told me this age. After me by and or catching something to baby and person with my non clinical. To go to baby in the Bible. Or catching me on or shop amount of some blood. Nyabotre. Papa ne ka say. Kwane kope baby a wo pese wusua adwuma no nya saa na wo konya abie nyabotre me pese ye build the point bi wa ha na wo konya abie na wo beka kire ne se papa manya baby a mesua adwuma na wo ka kire wo sesen o ka kire me se that day ni 3 days time na me na baby ni ama kwa mi dia go na me se ka represent pa ke ni ko ka kire me se I'm doing this. I'm going to shop at the band.
into on go just because the man of course. And I'm a CEO myself. Mr. Now, Mr. Leon, my Mr. Calcon, Mrs. Tanemezra. Any night. Na say Joka be ni say ni spell no. Ai. Joka ye first na wo de papa no me enko papa no nchen IBJ. Ye mmisa papa no 10 years ne ho asem. De enti a won ko school no nkyere ye. Because they say nti ya ye nya ne ha no. Say wo ba 10 years no. Won ko school na nso so wo mba awade yi. Omo de o de omo ko school. Saa question na wo se ebusa no. Wa mi wasem ketua bi. Wo ba. Nana yai. Ma me betena se yese de na wo clear. Ma hunya ha. Acho, me papa say me nu wi, me ni me nuanum, enye ne kreda. Na you say yete yese wo nu wi. Debi, won say Debi IBJ hwe ti asem. Asem no papa ne nsem a wo kan. Ye ne atiefuo nyina anim say papa yi wo twan wura. Wo de ebie phone lines ni to mu a, ye study bibi wo feedback e be fra bonten aba. Ye tie nyina anim say papa yi kwahye ebusa no na opa baabi di ne ho atoto na odi wura ha e na mekofa awei e na ye say na menkwala ne nyina o musi omumu me minim say nsem a papa na e ka no enye no kore. Badan no baabi ana mani kire ye say obedi atum so obehwe ne ma na obeye na adwene say wo ye obeye ana wonye na mra timi ni nadi akwara wote wo hye anti IBJ nki ehunu abaya kama oto ana no ko sa me nti kana na no nyina nhye etum But one thing ejaten net sen bio ye de radia say ejaten mate asem bi amani anye ho kra efa oba na wadi mfie du ne ho asam no ya kan twam ama na twam kra ye de ye kwa asem foforo so ene yenya ne ntie se oba na wadi mfie du no suku kra won kobi sani ate ne fie ha aya no kra na anya no kra wada roma me pa cha oba ni ko school we hefa Bachona enti me pa cha ye mayafo ay investigation wo ho de ama ye enti na ye frɛ bisa no me pa cha when was the last time I wo ba no wo ko school me pa cha o say the was and I did that 10 and I don't come by there. What is going on? I come to say, you get more. And now I'm at the south. You get more. And now I'm what of the south are no for me bano about I come to know never is 9 years. Me must see me not for vaccine police. I could change our later and some other categories over. It's all about 10, not the category that the state here. You know, no mamma. Now, I'm not capa. Tell a bear for any good now. Upon you and banking. No, mamma, you walk it. And she's here and she's here all the day. She's your mamma, yellow, she's in the name. Mamma, a papa. She's your family, no cata for friend. Uncle will be our heart. This is young show this family. And calling in another for not a statistics, that will be the go at now. Where's the number? It's my imagine to 4 bed. Yes, the number. Nature say, ejaten metewasi ya. Nature say, emreti ani, wo ba na wadi mfie du no. Wo nko school sesei. Baby. Ejaten. Enti nature say, wo yiri ya oware ni, wone me kasa emso wone ne ma bi kura ba wade na se. Ne nkwala ni nyina akọ school nanso wo de no wo last born onko school. Obeko school bi kana de mayen ti bi kana de ọdún wa ma no ọdún na ayo ejaten mesreo ma me put bibi straight na me put bibi right ansana ya kan bibi agum wo baby gina so a
oni edi nkomo a wono wudi adanse ye say jate nsam a wo ka no yes one na 15 years no dia na no so was any 200 cedis no wo say ensam a me say wo ba bi gina so a wo ka nsem bi kire ya wie yi wo say dia wo ka nyina nye no kore okay mo wo ba bi a o say your friend Joker Bell wo say nye no kore dia wo ka nyina nim enti mesrawo se etesa wo ba wadi mfie do ya wo last born no onko school ejatin metuufo anya wie say ye bibi na sesa wadwene enya sa Ghana for the din bi befre wa wani nye ho me pa cha asamu America no wate ase na pia sa afala me de ma le di talk for 2 and you know the name problem or and one say for me so you ma we me see to my bless let's wa me na enti say ejatin brana wa bre no mamre bi ana Debbie he ma adibo wo ho a time ne de ye adwuma ye monitor ne ente ensem free ho asamu a yete ye no ekwa mframa mu sesei na te a enye enti na wo se ye ma won so wa kwanya e ma wodi mu nkyiremu ba wo nkyiremu nyina ne say no kwasem se wo ba no emreti awa mu nie wo ba ne nko school yesrew ye won toto ye nkura na bie school ma ne nhyase ye nko enkura no ye di kan na waka say won mo ba be bata ho no wa ba be ye agya yesrew sane a wa hye ye mbo wo se enye sa I tell you more canon because it's too much. What is too much? But the more canon and you know canon. And the member can tell them and you know why not? Are you listening to what I'm saying this afternoon? I'm listening very well. If you are listening, then this is what I'm saying. In our first case, you admitted that you are going to take care of your kids if they are able to meet certain standards and conditions on your compound, which we both agreed. So if you are changing your words and mouth by now to tell us that niawo kan yes be pacha what atum ma hwane nya no kore se what atum se wo ma no e ba be bataw ama wahwe wo no mama yen what's it saying me kan ba say le ba me no see aboka make the paper na Mr. Otain, eno ne nye issue wa ye kan de sese ne say enkra ne bitifia wonu mu enko school enti ye de isi wo sere so asrew se fa nkwada no ko school enkwada no say wonu mu papa te ase wonu mu maame yade ekomo de wonu mu Mr. Otain mesrew asam no ye kama ni si ye kama manya ntie se wo firi kumase abu akwaye a ye kama ni si na nkwada ne ba bosome na se entiase anya adwuma Mr. Otain eniama enye fe medase so wadi atumusa IBJ ni free so to the be na too much too much se wunya wo a fasha wo utire fasha wo adwenem eche akwa sign forever bond agreement enkura ne si wusi wo na wo sa wo hwe nkwada ne nya obi na wo tie ase susu yampa asa wo tie ase wonwui na wo manam se komo de omo a we asamo ede